maye ngibona sengihlele kakhulu Akwazi bese. siphuma ngeculo leli iculo angizalizwa ngoma ehlabayo ayi bese ngwena yeah Kodwa abantwana abanjani bangalimala bephula. abalimalanga kodwa ngendlela ingcindezi silokhu sibona abacishe balimala ngoba ushiye kancane lo nomunye lamncane okhona nengane ngoba manje ingcindezi lokuthi okuthuma ukuthi khipha nokuthi ingane yangena bese iyabukhunja yeah le yana ihlaqala nje yasindayo abasebachunini le ngoba idlozi esibachunini le yakwantombela idlozi lakwantombela ekhakoma ngoba malume kuyenzeka behluphe baphela ngasakhela ikhakoma begcekeni ngalokhu phela ngomalume ngisakhile ngeke maye bonke ayishiwa khona umshayela lapho uthi uzocela ukugela impepho khona inkanganyana avela avuke kusela bele sisakhile ayoshika esitolo uphi kathela phakathi lapha kodwa la uyojika ngona impela ke vele uzakhele ekhaya ngomama Ungena uphume ekhaya wakabomba. yonke imizi khona umuntu lo emzini athi ela ngomakhelwane khona kaNkulunkulu unyazi yebo mina ngasengathi cha ngoba ngumakhelwane kaNkulunkulu mina ngizoba uMose ngikade abantwana bakaIsrael khona kunendlu yasekhaya komama kunendlu yasekhweni lami okuyikhaya komama lengane zami nalapha kunjalo ngoba uzokuthiwa abantu sebabulawa ohunga uthi kuthiwe na umalume uthi uyimpela kahle hlelo no esocela kuyinhlahla ayi ekhatheni Hayi no but sibangakhona ndaba ezinakhona oyasala ngaphakathi egcekeni. Yabona. Lasikwazi ukungena silokhu sibona ukuthi ayikusekhaya. hayi indaba ezitha kodwa-ke ayikho into esingayibonga uma kukhona kungaba nje okwempilo ukuthi akukho umuntu obhubhile noma phela uma kunje usebhujiwe kodwa ngokwempilo yomuntu ngoba konakalanga akulahlekanga umphefumulo sinaso isibindi sokuthi sithi umkhulu uThixo noma kunje kodwa ngeke sikhohle ukuphakamisa izandla ukuthi walula isandla kwangabikho impilo elahlekayo usengasho komunye ukuthi lapha bekwenziwani vele ngoba asazi ukuthi ubani lapha nokuthi bekonakelephi la bekudinga ukuthi ngokwabo kulungiswe ngomlilo kanje asazi-ke kuyayithula lapho kwaZulu Natal alifakwa asazi-ke noma amaphoyisa azakwazi ukuqhamuka nokuthi bekwenze njani mhlawumbe balandela imikhondo mhlawumbe kube khona okutholakalayo ukuthi hayi nabo benzi balokho kungaba into ongenani umthobanhliziyo ukuthi kuthiwe nabo abantu ngoba sengatholakala ukuthi bakonakelephi bawobani nakho konke lokho ngike ngaya kubona enye insizwa ngiyacanga ukuthi uyayazi amasontweni amabili adlule uMzobe lo walaphaya phezulu lapha eshowe konje kubhiyanda ngasesibhedlela eMbongolwane ngoba ubaba uDipho Mzobo bamgetsha nje bethi bamqeda uthi uphuma ekhaya uyehlela nje kancane uwele isoshanyana mayethi naye imoto iqhamuka uyayidrayivela nje ulandelwa bafobo ngemuva hayi bathi abamqede ngenhlamba
bemshaya nge-AK eyedwa phambili uthi akazi bamgejeke naye abe nesibindi sokuthi ayajike futhi ajike alandele labantu babalekeke bebaxosheke bonke-ke baze babona ukuthi hayi laba bantu bayabalandela nabo bayadubula bayishiya imoto nebhamu babaleke ngenyawo bangena ehlathini waba nenhlanhla-ke bona bayasho ukuthi bafonela amaphoyisa ukuthi nakho usiza ngase-police station sixosha umuntu okade sidubula la manje-ke amaphoyisa manje angazi abanazo iy'bhamu ey'nkulu e-police station ma befika khona e-police station kwalikhulu ukuthi ube khona ophumayo baze badlula impela labanye bayibamba-ke imoto-ke isiyimele okutholakala ibhamu so bengisukela njalo ekutheni umphefumulo uye wongeka noma singazi ukuthi bekoze kusho ukukhulunywe kanjalo nje uma bekwenze njani konakele kodwa-ke asikhulekele nje ukuthi nakukho lokhu kuba khona abantu abatholakalayo abezibobubi ngoba yonke into engahlalisile kahle umphakathi iNingizimu Afrika yonke ukuthi kube negameko enjengalezi ezo sekukhona esiyisigameko sekukhona esiyisigameko manje-ke indaba ezitha njengoba uyibonela nje nawe amaculo onke indaba ezitha holwa inkosi yakithi emacumeni oyazi indaba ezitha ngikugcizelele uma ngikhuluma ngamakhosi ukuthi amakhosi asemacumeni lapha KwaZulu-Natal mahlanu nje bawazi hhayi ukuthi yodwa mahlanu futhi wonqo hhayi ukuthi abambele wonke ayikho ebambene afanele okuyinto njengezizukulwane esiphilayo kufanele siyazi senje ukuthi siphila ekhulunywe ukuthi kuba khona isikhathi nje sokuhamba nje lonke lamakhosi singabi bangaka sibe baningi njalo kodwa-ke amagama nje siwaphosayo njengoba silapha egcekeni ey'nsukwini-ke ezimbalwa nje kukhona umuntu ozokufuna khona insizwa ozokubheka ikubheke ikuthole nihlangane yenzela ukuthi kunenkulumo esiyihlanganisile nayo ukuthi ikwazi ukuthi egameni lethu kube khona ekuphosayo njengomnikelo nje oyawenziwa uma kukhona into kanje ukuze nawe uhlangahlanganisa njengendoda kwamabheni akho uma ukuthi kukhona into enje so uzosibona nje sihlangana kanje sikhulume njengoba sikhuluma nje kodwa siyazi ukuthi konakele ngaphezulu kokukhuluma manje-ke kulokho-ke esikhulumile nje sonke sasithi cha so okwenziwa egameni lethu nje njengoba sila ukuze kufaka nje isandla okungeke kwasho ukuthi kuzovusa umuzi wonke njengoba nje kodwa-ke umuzi uyovuswa ukuba khona nje kwethu la uthandazo lwesiwona ukuphilisana nokuxhumana ongeyona into yokuqala futhi ongeyona yokugcina njengoba siyenza nje esiyesizwe angibingelele kuninga nonke nabesilo sakithi eNgunyameni cela ukuyiphinda le nto nabesilo sakithi eNgunyameni ngiyasho nje ngisho ukuthi ngithi akukho okuvusayo
nginethemba elikhulu machunu ukuthi njengoba sila nje eseshilo umfowethu ukuthi amagama amaningi egameni lethu angazi masu 20 noma sibangaki la kodwa iqiniso lithi we are more than this akhona oyedwa uhamba yedwa la noyedwa lokho kusho ukuthi ifuna ukuthi obaba omkhulu nabanini bezwe namachunu nabanini bemndeni yamachunu la singafikeleli khona thina bafikelele bona ukhona vele umvele nqangi okuyena owadala obaba omkhulu nokhokho bethu bona ngoba sebe kwele mimoya abakhulume naye asizifundi into ezenzekayo asizifundi uculo kodwa amachulu yehlisa umoya nje bazoyilwa abanamandla lehlisa umoya kodwa singanyathela cela ungasho lutho sinomfundisi la somnikisi ngelingana nesiyakhuleka ake ngibingelele amachunini wonke no ndaba ezithi njengoba silapha ngisiza sonke sizokhala sizokhalisa sizokhala lumndeni kodwa okukhulu kakhulu sothi uNkulunkulu uyazi akukho uNkulunkulu angakwazi kuzona zonke izimo esibhekana nazo uNkulunkulu usesazazile khona izwe lithi noNkulunkulu akasilinga ungaphiwa amandla ethu ngamehlo sesikubona ukukhulu uNkulunkulu uyazi noNkulunkulu soke sithembile kunye sizokwazi ukuthwala namanje basila sengamachuni sizokuthwala kanye nawe hayi ukuthi sizokuthwalisa sizothwala kanye nawe mfowethu and ukuthi nasibona umhlolo njengalo singawukhuzi nje besho undaba ezethu uthi nesingawukhuzi la kuphela kepha nakwelikamoya siphese ukhuze nakhona ngoba into enjengalena iba umkhokha uthi yala izolokhu ilandana nakwenye indawo sizobamba wonke lo moya uvina umkhokha lo ungabisadlulela kwenye indawo sizonqamula lonke ukhondolo nje olukhona ngoba lokhu siyabona ukuthi ukuganga nje okuthile but amthemba kakhulu uNkulunkulu uyawenza umsebenzi ngalawo maziso nje uNkulunkulu umuhle uNkulunkulu uyasithanda sonke singamachuni engizokwenza mina ngizokhuleka ilokho engizokwenza njengamanje ngicela nje ukuthi nesivale namehlo bese sikhuleka siphakamisa uNkulunkulu baba uNkulunkulu eyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha namanje inkosi enamandla siphakamisa ubukhulu bakho siphakamisa awakha amandla wena wedwa inkosi yokulunga wena odwa ngamandla ethu uNkulunkulu eyingcwele uthezweni lakho uyawazi wonke amacebo onawo ngempilo zethu wathi unamacebo ukuba siphumelele sibe namacebo ukuba sinikeze ikusasa elihle namhlanje inkosi enamandla samile phakathi kwegceke lalapha emachunweni inkosi enamandla sokhuleka ukuthi makube wena ozoba isiqalo ube isiphetho kukhona konke kube wena ozoba ikhona konke uNkulunkulu eyingcwele lo mbonakalo uNkulunkulu amandla lo mkhokha uNkulunkulu amandla sizowubamba ngegama lika Jesu baba sizowunqamula uNkulunkulu eyingcwele ba ungaphinde ube khona ngoba siyazi ukuthi uthezweni lakho esikusho ngomlomo yethu sikholwa wathi kuyokwenzeka namhlanje inkosi amandla siyabonga ukuthi as baba singenile siwumndeni baba sangena baba simunye uzokuzwa umkhuleko wethu uNkulunkulu amandla bese baba uwenza baba ozosenzela khona ubuwena oNkulunkulu eyibusiso uthezweni lakho esakho isibuso siyacebisa futhi awengezelele usizi phekwalo namhlanje sangene sanyathela baba lo mhlabathi esiwudlile inkosi namandla konke ekade kulethwe isitha kusuka namhlanje akuzuba namandla sophakamisa wakhe amandla kuphela wena wodwa inkosi sibusa kule ndawo uNkulunkulu eyingcwele siyabiya baba lolikha lonke baba ugange sibiya ngomlilo wakho ubaba lo mlilo lesika esenzekile ngaphakathi kwekhaya masingaphinde senze uNkulunkulu ngesikholwa bonke amachuno baba enhla nasezantsi siyawakhulela bamakenzeki lo monakalo uphinde wenzeke egameni lika Jesu uNkulunkulu amandla siphakamisana sangele phakathi kwekhaya siphakamisa wena inkosi amandla even phezu kwempilo kaMfowethu ungizwe siphakamisa wena akubo wena oza kumvikela kuzona zonke izigameko ekade ehleliwe ehlelweni uthezweni lakhe asikho isikhala ehlelwe sona siyakuphumelela baba siyamvikela uNkulunkulu amandla kuona yonke
izinto ekade zicijiwe ikhala ecishwa against yena sithi namhlanje egameni lika Jesu baba siyayivika ngwakhumusa ngolakho uthando khwela manje ngisho abantwana Nkosi namandla semachunweni sithi babavikele Nkosi namandla bebone babesika senzeka sikhuluma ukuvikeleka phezulu kwempilo zabo sikhuluma amandla ezulu phezulu kwempilo zabo makuba uwena ozoyibonakalisa uNkulunkulu ezweni even nalabo abakwenzile baba sibabeka kuwena wena wazi konke Nkosi namandla before thina sazi uwena osukuqedile kwenzeka konke egameni lika Jesu siyabonga iba nathi uNkulunkulu masibuyele emuva uhambe nathi Nkosi namandla likhaya usale nalo livikelwe nguwena Nkosi namandla kuze kube phakade amen kodwa ke amagama amachuno onke ayangiqinisa nje kakhulu kutheni cha ukuthi uthanye cha lutho uzohlala nje lapha indaba ezethu ngoba khona mawuthi uyakujulela umuntu ngeke sivume ukuthi qhathekile kodwa ayi akweqondane la sikwazi ukuthi silwe kangaka impi epeaceful indaba ezitha cabona inkosi wafona futhi usho ayi lo mkhankaso enobambile ngiyancoma kakhulukazi mina nje bangiphathisa umthetho nje ngisinga mangibuka ngiyabuka ukuthi nisayiphethe kahle ngoba yikho eyiphunga nje ngokuphula umthetho kangangoba nami ngisazilile nje ngiziliswe ukufa lokho kulayela egcekeni sifuna ngiphuthume futhi ePitoli le esingisuphindwe khona inkantolo ngaleli ihlonga ndlebe lalomfana owazala kume njengamashi ukuthiwa umalele ephazamisa nje yonke into ukhuthalelise kodwa ke asizukuvuma ukuphazamiseka siyathemba ukuthi nabenzi bobu bazotholakala kodwa cha sophinda phela sihlale nje lapha sophinde nje siphathanise siqhutsheka kwakhiwe sihlale ke akubaleki mangabe ke uyinsizwa ezazi indaba zayo siyabonga kakhulu makhosi ukunyathela kwamakhosi namachunonkana ephethe inyanda ezulu bese kuhlanganiswa nomthandazo uyimpephe ephelele nelanga mseliphumela baleka ngiyakuthokoza kakhulu bangulu bese nobulisa nyawo azatholi nebhendi